Lalaki din! Di nakman arakupan ta nagpudot. Anya laki din. Mailiwak na rod ken kang bakit? Awang pa'y oras mo kanya. Kat, anya ngay nga road kat agtrab-trabaho akma. Apay nga siya. At damot trabaho. Nga may pakayang kalat damot iti oras. Unay kan bakit? Nagadulakit din nga ibagbagang. Maturog takit din. Tamasapa akmanin amapan iti trabaho inton bigat. Mala, maturog ta nga rod. Arakupan ka. Bayat ti pa naturog ta. Hay! Di nakarakupan ta nagpudot kunak lang rodan. Alam day tapungan. Taisot ti arakupan. Anya laki din. Makapasurog. Nagsapamat arimwar ni Brenda. Wala taado ka no ti aramidin na. Di trabaho na ita. Madlaw ko kat kanawin abisi di asawang. Masapa arumwar sa maladaw asumangpat. Huwag nga rod nanang. Sa bali ti madlaw ko iti asawam agpapaaram samag. Unay kayo nanang. Tila madmatlaw yaw. Anya laki di. Ay saus, sa anak nga agang angaw anak ko. Kat no kasta unay ti arjod ti asawam. Nakakitkiting ti bado na. Nag-post call pa ti make up na. Kasta unay ti panagpabanglo na. Kat saan mo't asigod akas dyan. Ay, anya laki din. Gagangay na ata agtrab-trabaho kit nga rod nanang. Madimot naangdod ama pa nagtrabaho. Ay naanak ko. Sa anak anay anak idi kalman. Amok na kita tigtig na iti babae no agpapaaram. Anya laki din. Saan mo't siguro nanang? Apay ko mga agpaaram. Kat adda mo't ng asawa na. Narabyan ka manin bakit? Pastor ka nakman pa eh. Mala, ingagpilisan tamangantan. Nakaluto ako. Inuray ka lahat. Gidan tamangan bakit? Nanganakon. Tayo nakagpulis na nabanugak. Kaya't kunti agin na. Oo na yung kasawak. Karas taong niya wang luna. Nagkalas nga rakupan diyo. at talaki nga rin na mailiwak. Karas lamang nagbaling magpaiso di asawa. Pamangan mo, banog na la siguro. Nilaki di mo ito niya. Agtuwawan, bakit? Tagar mo sartan. Sa kanto agdihos. Kumusta nga ito yung trabaho? Bakit? Maya, awan problema. Apay no, agsardang ka nga trabaho. Kas kahira di grocery. Itian niya aga po apagsardangan na. Apay, maitid mo dagiti kayat ko agatangan para iti bagay. Manumala nga iti sweldo nga agkon construction. Di naktupay maikan iti igatang ko. Uray bangbang lulaang. Anya laki din. Iyaw awat ko mo't amin ang sweldo kang kabakay. Kurang tupay nga igatang ko kadag iti masapsapol dito'y balay. Tingay pagbayad iti kuryente kandanaw. Umanay, basta among nga i-budget. Ay basta, agtrabaho aklat ta. Pagsardangan na kiteng. Tapno, wad ako mamot mga sikaso kanya. Tapay nga asikasuan ka ngay. Ata, asawa na kang arod ba kay? Lakayan kan, paasikaso ka pailaan. Tanya lakit din. Nakita ka dito paraangan yung agpapainit, friend. Isu nga inasitkan ka. Apay, awan trabaho? Day off ko, friend. Apay ka di. Diretsaan ka na. Dahil kat saan ko pa nang dadaan kinibakat mo. Ngamnas ka nga ibagakan ka. Kat adakan ka noon niya ti aramidam. Anya ka di dahi talani. Panang isakit ko dahil kan kanestor. Gaputa agpagayan, ta hindi pailaan. Idiritsum ka din, di ka mo ibaga, friend. Anya laki din mo. Nakitak ni Brenda ija ili. Ada kaduha na lalaki.
Ah, Di na amo sinurot ko ida. Simrak na iti may sa hotel. anya? Amangan mo, nung saan nga iso dyan nakitam? So, sa anak lakit yan nagbidot friend. Ni Brenda Dayjay, anya lakit din. Jak amo no apay asimrak na ijay. Iso ati makunak, paliiwom ni bakit mo. Panagkunak ka saan ani bakit ko dyan nakitam? Amangan nung karupro pa na lain. Dakal ti panagtalag ko ita asawak, friend. Nana, nun sama dyan darong kanyak nila ni. Nga dalalaki ni bakit ko. Tamanong aldaw na sana simbang sangkoy. Sana sa talaga po nga na lalaki na. So saan na nagawaway? Ta si Buto, ijay lalaki na. Lalaki din. Garang ganyang na dyan apa po. Wan nga raw. Kunak nunanak manday di Brenda. Ay saan mo't gayam ta na iturod na kaaliputan. Anya lakit din. Uwan nga ron narang takatang inayat ken impatig ko'y tinapod no. Yung apa yan na ito rin nakaliputan. Anya laki, di mo tinayang. Nagligat laki din at lumugan ako sa malang. Nagkatutit tao. Sa bagay, panag-grower namin lagi tinaggapo iti trabaho ng eskwela. Ha? Ni Brenda? Brenda! Brenda! Mapit lang! Ha? Anya ti bagam? Taka di ti lalaki anang iso katam kanya. Juan, siyak. Pasensya kan pare. Saan na kan ngayayatan ti asawam? Ala, intan Brenda. Di mo dangran ni Rene. Saan ka nga ayatan? Nawatan? Yung agasawa ta! Saan ka nga rudan nga ayatan? Di mo ipilit tabagin. Anya laki din. Ala, intan Rene. Brenda! Brenda! Mapit lang! Brenda! Nailiwliwag mo mo't siguro ang tinapasamak anak ka. Masakit lata, nana. Sus, waksi mo, ti sakit tinaka mo. Bay amo de garang ganyang asawa. Lalaki din. Ne, Na. adag tuk-tuk ta. Siya kung tumangilo ka titirin daw na. Nestor, Brenda. pangasim tapas talagang naklakay. Oh my God. Sumrak ka. Ha? Brenda! Siya nga pa'y sunanang. Na. Masiko ka. Nagtakalan tatyan ba? Dandan ni ka sa mga aganakan. Wantatang, kabulanak itan. Anyaman nga oras kat aganaka kong. Ay. Kat, apay nga raw ganda ka ditoy. Wananang, pinanawan na ko ni Rene. Aniya? Garang ganyang ka talaga. Ito mo, pinanawan na kanyang lalaki. Sa kaasumli. Nana. Tata. Pang-asyo. Ikan tayo kumaiti maikaduagon daway ni Brenda. Wantatang, nanang, ikarik. Saan kun nga ulitan tinaramid ko? Kan ay ayatag pa'y lagayam ni Nestor. Oras siya tatang. Nana. Ay ayatiklat tati asawa. Ay. Isa o pakawanag. Kasta lang, di ka laka nakika.
Di magpakawan ni ti asawa mamaglilino. Nalaki na. Mauyong ka nisto. Mauyong ka. Lakay, Kasaon na anak mo. Tama nga numahay plano. At tinauras. Nalaki na. La 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 la. Kung baby ha, saan ka nagsangi uway? Ngay. Naragsakit nga gawawin iti saan mo buta-puta. Tatang, lagbalin mo tala napatid ka niya ni baby. Napati. Orasan asyak tiya mana. Ay, unay kita kinamag. Anak ko. da kayo magayam tatang. Ta nagkakugagsagsakit ti anak ba? Ni magayam dito. Di mga wawin. Di ta anak ba? Napanak namin nag-CR tatang. Siya. Tatang, pangasiyo ah. Alam mo to yan ni baby, tamapan kan iti trabaho lakay. Rumbag lang nga sikat yung mga wawin. Di ta anak ba? Sige nga ron bakit? Ina ko. Tatang, panawan kayo pa. Nagbuto. Ijay talo ko. Saan pa? Nagadumada na bulong tinaragrag iti paraangan. Agwalwalis kayo mo iti paraangan niya, nana. Wow, tapuorak inton madam dagiti nagangwa bulaw. Ay, wun gayam, nana. Adamot instant nga apo ko yun. Ay, wun nga raud balasang ko. Ngaman niya ngay nga raud. Adaditan. Aklunon milatan tawan mo't basol day ubeng. Ay, katuan anana. Masya naklagamin ija anak ko. Gapoy ti pananglipot ni Brenda kan kuana. Ngam nagkarimot kit di ni Brenda adinan ulitan ti inaramid na. Sapay la kumaa. Tamatungpal na ti Karina. Ay na, maray awakin ka anak ko. Maikat yung banog ko. Nagdaras nga ron nga aglabas ti aldaw. Dakilan ni baby lakay. Nangyari ba kayo? So magmamanulaan na bulan. Makatawan na to. Wala kay. Kati pagyamana. Mariknak anapakawanda kong dananang kantatang. Kituan mo ngamin bakit? Kung nagtumot na napakawanda ka. Lalaki din na yan. Isa pa nga kasi ma. Saan mo nga ulitan tinaramin mo, ay? Wala kay. Ikarit. Saanin ang maulit. Promise. Kanya lakit din. Atin, makay, ayaw ka talaga. Atin, malaki dito apo ko. Ay, unay ka tayo tuwing aglulon. Aya, nakaragrag sakda. Ay, what it was? Ay, una, tadi makaparay awa talaga ito apo ko ta. San ay apo ko? Na, kasi maawatan naman. Kung nagtubog kami, maawatan na. Tatang. Siya kung di makita ni baby. Nakaluto ako. Hindi mga ano. Ay, kaya nagigitan tayo na anak ka. Mangan kayo latang kininanang, tatang. Kaurayat ng store. Agidan kaming ton, ang mga. Ay, Lakay,
Kaya't ko kumaman ng tagtrabaho. Uray ka dakil matin ni baby. Mabalinan a panawan. Anya? Un, tati masweldo. Isu ti igatang ko iti masapsapol ni baby. Gatas, diaper, kanda dumapay. Mababainak ngamin ng kan kalakay. Sikatin ang ibaklay iti responsibilidad jay ama ni baby ng awanan bain. Ay na bakit? Sana parikot day ta? Anya lagi din na. Imbilang ko kas pagpudno ka anak ko ni baby. Pat unay ni baby. Amok day talakay. Ngam mabalin. Palubusan na ko mga agtrabaho. Tatalaga ang mababain ako. Nang runa kadananang kantatang. Ay, Alakay. Palubusan na ko. Sala. No iso ti ko nam deso. Ay nagyaman na lakay. Wunan. Ay, lagi din na bakit? Maturog tangarudang. Tamasapa akong agraing inton bikan. Tamapanak iti sigod ang nagtrabahwak iti. Takasaritak ni boss. Barang kayat na pa nga agsubli akong nagtrabaho iti grocery na. Maturog tangaruday. Arako ba naman mga rod bakit? Bayat ti pangaturog ta niya. Ay kituhan alakan. Kanya lagi din. No kasta, agtrabaho ka man ay. Wala nang tapno matulungak ti asawa. Nang runa kadagiti kasapulan ni baby. Ala basta. Nagsaritaan nyo na itaabahan nag-iti asawa. Wala nang kat imanugot mo't. Iso nga anusan nyo pa'y laang awiran ni baby Wow, sana parikot na ita. Adi laki din. Nagsingpot to pa'y diya apo ko. Ay naadyaman ak unay nanang. Apay pinalupusak nga trabaho di asawa. Tapno matulungan na kano, tata? Uray saan ko man. Mababain ka no? Ay, matanagan lang amin anak. Abagan no ulitin naman di inaramit. Di pa naglipot na ka. Saan mo siguro, tata? Ta nagkarimot adinan ulitan. Ay, sapay lang ko magaroon. Takari asaan nga itayab di kali. Nalaki na. Kahit maisalat saan to na mag-aaway. Nagrigat matan ti agsada iti lugan. Hello, miss. Ay, hello sir. Si Kamagayang. Inal daw samot ti panag-grocery iti pagtrab-trab ako. Hinapod na. Uray awan ti katangag. Kapilitan agumata nga. Kapnulaang makita ka. Anya? Di nak man angawon akasta, sir. Pudno ti magbagag. Nagato ti awit mo. No kayat mo. Itulot ka ni Jabalayo. Ay na, di nak angawon, sir. Tatalagang agpaituluda. Nang runa ko nagrigat ti agsada iti pagluganan. Sa anak nga gang angaw. Anya lakit tinaya. Mala. Umay ka. Tamapantay dyan nagiparking nga kitilugan ko. Addakan ba kay? Masansan man ang amalado ka sumangpat Ay, wala kay. Kanayon ngamin nga ado ti customer mi. Sayang mo't no ag-close kami adagos. Kastaya, mala, ingka nga roda nagpulis lamangan tan. Inururay ka taggidan ta. Ay ikwan. Nanganakon. Nagpakan ngamin ni boss. Kasta, Ni baby, nakaturugan. huwag, pinaturugan ni Nana. Naday silid da. Saan ko nga rodin nga alaan? Sige, mapanakon iti silad na. Nabano ka, kaya kunta ginana. Makadlaw ako na. Kasta manig ti ka na yun nga ipambar akas idi. Ay, sapay la ko ma. Ta saan manan apumod no ti atap ka.
Nagarmusar ka ba ya? Saanan, tamangan numala daw mga anak ton igiiling. Nasa papay mo? Nala. Sumango kan di talamisaan. Kita sarak ta makanta. Kuna lang arudan nga dardarasak, dagulit ka. Anyalakit din ay. Mala, ingkang arudan. Ayong gayam, birthday ni boss. Mapan kami kano ijay balay na numalpas ti trabaho me. Anya nga oras nga agawid ka? Depende. Agawid ak tulak ta ka di. Anyalakit din ay. Sige, inako. Nay, apay, saan ka sumrap iti trabaho? Anyat orasan, Nana, sana nagawid ni Brenda. aniya? Ay, sa dino ay tinapananda. Tipakada na idigalman. Kat mapanda ka nung makibirthday kini bus na. Aniya? Ay, sa bale, ti agparparik na kanyak anak kaw. Ang mga no, aramida naman ang tikas itinaramid na ide. Kaya na, saan ko mga mag-ananan? Pinakawan ko ni titamaw. Ita, ramidin naman ay. Niya lagi di mo tangagasat. Ay, talaga karagayang di asawa. Inulit naman ito na rabid na inay. Talaga sana nagawawin. 9 months later, ewan pa lang ba? Huwag nga ro tata. Talaga siguro kas to'y tigasat ko. Panaawan ti asawa na. Ay, talaga nga awat ti manaknakap na niya babae. Di nala pinanunod si anak na. Nukaan na pagkawan. Naglalaki man ay. Pligan. Sabay ba niya mo? Di kasi ang klase ti babae. Huwag tata. Ipamaysak lang ti atensyon ko iti anak me. No paisan ang nagtahod kanyak. Patpatgag ti ubing. Kasta, bili mo. Nestor lang ka nga eh. Tatang, imunugaklatan ata nakalukat matirida. Brenda, Brenda. masikog ka man na si Mang Prit. Wala ka eh. Tapinanawan nakmanan tinakasikog kanya. Iso makawanan na kadiya. Taawatan nakmanan. Ikari, talaga sana na maulit. Promise lakay. Basta pakawanan na kadiya. Napuskol ko te rupa nga. Nabilalo na kari ta. Kari ka kari. Nga bawa mo natungtong pa. Kari nga intayap ti kaliya. Nya laki di. Munti ko na ni tatang. Awan na tungtung pala karim. Kari nga intayab ti kali. Isa pumano ka. Tadyak kaya atin nagsubli ka pa'y kanyak. Kasano kami nga rodan iti sikog ko lakay. Ay, makamu ka mo't na. Ingkabirukan dyan na kasigugin ka. Hala, pumano ka. Tadyak kaya atin ang makita ti panag-group-grupam iti kaano man. Balang kantes a babae. Ala! Panaw! Nimot na nasupot-supot ay talumabas. Si Kaki di man. Inawagan mo ito ni Tiberngas nan. Katpod numot istoryada ang naglaing ka nung agisupot na itabakat. Tunggal ad atendaran na apakipalanitan, agisupot nga agisupot itiyawid na. Kaya mo ito makikita ang mapan makipalpalani dahil apakay. Kita amot ngamin duwan ti sarukod na. Talaga saanan ang makapan. Sapay na gano'n ti pakipanganan dito'y lugar tayo. Ay kat mapantanto Ay kauna, mabalin aya saan. Uy, papanan na ngay nga tani na nasupot-supot. Nyaman. Awan pa'y masidamot. Uray mula ipurwak ti kalubdag ita kasi rula kas kada kaldiro mahal. Marurodak gayam. Mabisina kon. Awan pa'y makan.
Nagluto ka kumamutin, ananang. Di mo nakita ay arimwara. Napanam ngamin manan aya. Di ka lang arud makapagnan. Imbes nga gungat ka, rumbeng agragsak ka. Na, Tauray dandan ni siya na ko na makapagna. Rimwarak lata para ka. anya para kanyak mat ng ipagpagam. Agkabaw ka na talaga, bakit? Napanak nga ron nagdamag-damag, nuad na pakipalanitan. Hindi. Mapan ka pa'y lamat makipalanit. Dandani saan ka lang arudan na makapagnak. Napanak nga ron nagdamag, tasika ti mapan makipalanay. Siyak, ti ibaon mo? Ay, panawanan tapno aramatem, tinatawid mo kanyak atalintom. Ne. Apay, at daya impatawid mo kanya katalent. Apay, nalipata maun ang mabigbig-bigak dito'y lugar tayo. Akalaingan nga agisupot no adda padaya. Day ka ti pagbagam at awidakan ka? Agtartaray di tadaram, taamin nga impakpakan ko kan kaiday. Kat naggapo kadagitin supsupot ko. Nanipod kadagitin na duma-duma anak ipadpadaya. Anya? Yak kumakayat nagpasada kay. Dapat, pare boy. Mabisinak nga rod. Awan mo't naluto ang makan ni Jabalay. Nagkaboy kan pare. Kat noda kasaran di ta bagatan. Ada. Agkit-kita nga ron diti kadwak amapan. Ay, intan ah. Aglugan nga ron diti paspasada majip mo. Ay, wun, aglugan kan tamapantantan eh. Talaga ang mabisina kaon paray. Medyo adayungot ganun di pa pananta di taabagatan na niya pare. Huwag nga rod, Maray. Talaga nga, atayuman. Ay, nagsakitan dahil yung sakak amagmag na. Sapay nagpudo. Adamot payong ta, Maray. Anya mo di tapayong mo ay tugot mo. Basit lang aro dun, pisang pay. Ay, kitanusa mo na, Maray. Kung kaya't mo makadanon, hindi ka sarang. Yan da sumungod aji. Eh, paraan mo na, taglukat na. Mukan iji kasaran na ka. Para! Para! Ay, nagtapok mata. Pirmi mat, pinatapok na yung kalsada. Nabigbig mo no asilo di driver, Maray. Niboy mo day. Ay, makitak lang iji kasaran ah. Nakita ang tinaramit ko, paray. Uray lang naguyag dagi dito ah. May isa babae kan, may isa lalaki ko naman. Di yan nalapsan na tangay, paray. Pare boy, sigurado. Pungat na tagi dyan. Nagparpara na kay. Diyak ita sinardingan. Kung kunada ah. Ay, suwati mo ito sinundan, pare. Kat nagwaya mo dati jeep mo. Ne, apay kumasar dengak ida. Magmagnada na. Isupay nga exercise da. Sa bagay magkindi ah. O pare, nakadanon tan dito kasaran. Huwag nagpaiso. Mangagkunti to kar, pare. Uy, kaya kunti ang sala. Pare po, nagatuwa makan. Oh, gusto gayam pare. Pag-isula una ya sa anak ka na nga ni Jamalay. Anya pa yung itararami lang ta, pare. Tira na, mangantan. Oh, karni ko naman. Oh, Jeti ko, tikayat ko, pare. Jeti ko. pao. Day taati si Daon. Oh, nagtatap
ba pare? Jay, igato ti kahit ko pare, igato. Oo, dyan nasamit at apati kayat ko pare. Ay, na! Timing nga nakasangpit ta, maray. O nagpapanganag. Wan nga ron pare. Mapanta mo din ang makipila. Apay pumila ka pa ilan. Nagatintog ti pila. Mapantakit din ni kusina. Apay, adam mo ba dyan kusina? Nangkal ko. Iso ti tinangdanan-daan nagluto. Intang nga ron daw ni dyan kusina. Ay, makapsog matgayam timangan pare. Tuwan pare. Kayam ko pa'y kumatimangan kahit. Oh, Ini ini na apa nga pare? Timbak dir kamu ten. mapana kaya kusina pare. Ha, panjat arami itu nga dito pare. Basta, urayan na. Nya mata ayat ito yung parik na kanyak. Kasla kayat ko ti agisupot. Wan. Isupot kun sakit di dagiti makmakan dito kasarana. Ha. Nay. Kasla da mangibabaon kanya kahit. Ha. Ay, dejay. Nagado ang mabalin ko ama isupot. Aha? Ah. Nakita da kamutlaangan. Ay, siya? Malagip mo da ito'y atao? Apay ko maamalipatak. Itay lang nga paraparahin ta jijip na. Imbis ko masardangan na ta. Pinatapok na kiding. Ay, ang mga no saan na siya? Ati driver. Oh, anya asaan? Si Kadayjay. Maray, ayun na di payong ko. Adda di ta igit oh. Ay, dyan. Ay, agoray. Apay na tapayong. Nay, apay po mangor ka mo time. Ulitin pa'y pare kurang. Gusto mo na. Into no maminsan. Amom to na. Numakita na kami ngagpara. Sardengan na kami. Maawatam? Kaya saan mo ko mapinatapok? Pare boy, inururay ka dyan na. Ay, pasensya kan pare. Ha, anyo dito mo pare? Agulimak ka. Nabalkot mo titibulong ti saba. Iyawid ko dagito eh. Ha, nagatungod da kitang iyawid mo pare. Nini, rum-rumwar di kukutik-kuko do. Mabalin mo nga ibulsa dagito daduma pare. Ay saan? Mabainak man lang. Ay, no di mo kaya, di siya ti mga bulsa. Nagato ti tao jero, makita data. Pagbainak kumangay. Ay sus pare, awagan da kantun ay itiboy supot. Kunang matlano asino alimpyo at tao. Nagadumot lagayan timbalkot na karne. Ay, di lang mabayin ko ng kidi Makikita di kukod ti baboy abinal ko na itibulong ti saba. Like mother, like son at talaga niya. Ay, mong gaya man niya. Isot ti mawidan na. Kasta ti ugali ni nanang na. Wan, ano ti agis istorya? Isaw, natawid na iya inana. Hereditary gayang ti kasta. Sapay ko tawan puliyo akasta maray. Pare, katugaw ko matandag ito'y iyawid mo akar-karne. Ay, kat ano sampay laang nga pare. Pare, isarto mo pa ilang kita karuba. Tatumawat kay ti supod na. Alangan mo't nga pasada ka akasta. Apay, nakababain na yaman. Katun, ibagada naglaing ka nga kisupot. Ay,
aywan na niya. Kaslapot nun sa amat, pare. Ha? Ay, saan mo't unay? Isong arot-arumbang lang nga awagan da kay Tiboy Supot. Nagsiglat kan, boy, anak ko. Nagadotiin yawin mo, Ne, paunay mataragsak mo, taado tinayawid ko asidaan. Kalta niya nga'y alangan mo't ngagsangit, Ha? Ingkakit mga yun nanang. Kayaw, apay, anwam. Ay kit pagsungrod ko Rugyakon nga ang randa kiti inyawid ko amakan. Ala, ingkan nanang. Nagkasong day tangay. Si kalaang timangmangan. Ay sos, naibus mon jay kukod. Nangargayam. Isumod lagayam anabiyag ka iti kasta kapaot. Tanalaing kang agsida iti karne anagkapu iti dayaan. Saan kang agsaw iti kasta? Tagpadpada talaan. Haha, didak man ipadpadakin ka nanang. Natawid mo na ito'y nga ugali, Bowie. Apay ngagpay so ajak malapdan to'y riknak nga agisupot. Nasaya at tanadlaw mo. Jak makontrol to'y magik. At dan tumanan gayam kasaran di tadaya. Mapankan tumanan Siyak kuma ngemja kun makapagna. Pare boy, kawan pa'y mo't pasahirong. Awan pa'y ngarod pare. Pare, nadang magmuka din nga damanin kasaram dito daya intun Sabado. Intun Sabado kaya man. Ay kadno ko nada nga intun sumaro no abulan. Intun Sabado, pare. Ay kit mapanak manan Sigurado nga gisupot kan tumanin na niya. Ay kit wala. Boy, supot ka talaga. Ay sus, talaga ajak makontrol to'y bagik nga agisupot anya klase erik na dayto. Sakit sa amutan. Agisupot ka manan? Ay Kumbinsido ako na talaga. Boy, supot tinagan mo. Ay boy lang mo't di mo na yunan iti supot tani nakababain. Kasla kayat mo man ang agisupotan ka. Ay saan? Nagkunamot kan ka? Anya nga ro day taawit mo asupo. Daytoy? Sayang. Gwapo ka pa'y kuma. No saan ka man nagisupot? Ay, si kaman lang tinakaibaga kanya kiti kasta. Ay, hingam, pudno ka te. Pudno ti anya? Jay ko nam agwapo Anya? Nabayagtan nga kinkinita ngem. Santa pa'y anagam amo apormal. Saan pa'y aya? Ay, saan pa'y? Ay, wan gayam. Ay, siyak ni Boy. Syakmat ni Cora. Ay, among Cora. Baruak pa'y. Balasan ako pa'y man. Mari ko na. Agawin tag ni. Holdingas kayo mo tayo. Ay, saan? Ay, nagam amo kami laang mo. Uray na kita tao di tarwar. Awan pagluganan daw. Ay, ijay-ijip kun Ay, Cora. Ijay kasangwanan Nasaysaya at no ijay kang agtugaw. Tagin ni storyata. Wala. Oh, diyan supot mo nga iawit mo. Ay, inyalakit din. Bayamon, gumatang at tulaangan. Mabainak ka.
unay mo day ta pa nagpabanglumon lakay. Abak mo pa yun ti baro ang mapanagara mo iti balasa. Ay, sus, kinakababain mo't No, kastoy ti angot ko alab-salab sandak dagiti kliyente iyabang ko. Kas kalabaro ang mapanag-duty. Iwan kaya bakit? Agobar tayo makita. Ngamin, agsakit niya may sa security guard nakadwak. Marabyan ka manin nga rod ang agawin. Ay kituon maturog kan tulatan. Tadamat kanyak ti tulbag day tari daw. Ay, mapuyatan akmanin nga agaw awir kadagiti kambalta. Sapay no itirabi ipay mga rod ti panagriing da nga agsangit. Ala, inakiding. Narigat ti mala daw bakit? Ninita, nagapuak iya bangkaw. Napangkuinwid raw, di kakaisuna kwartamay kininanang mouth. Nakita yun ni Roger ijay, tatang. Iso ti naka-duty aya. Un tatang, nagrubat itay bigat. Day, sa bali mo tinakita ka naka-duty iya bangkaw. Talo kay dagi niya security guard. Awan mo ni Roger. Ah, awan? Nukas na. Sa dinuay nga rod tinagdyot yan na. Ay, abangan mo na ng ibaw nanda. Ay, umay kuman kitain na giti apukok asingay. Mailiwak kadakwadan ka. Ay kauna tatang. Ne, anyangay day tay gemyo. Ay, ayam da atrak-trak. Agpada da, tapnusan dan tong agapa. Ni tatang mo. Babasit da pay unay. Saan da pay nga mo ti agay ayang. Kay din tong dumakkel da. Tatang, mapanyuman kit di kitain ida ijay krib da. Ang mga nun nakariing dan. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Ay, wag ta mangaldawa dito'y balayaw. Malah na mapangkumang kita ay. Ay na. Nakay-ayo na gito yung anak mo Ninita, naglaingdan nga katawa. Wan nga ro tatang. Ang sangit da sangit itirabi eh. Siyak ti kaasi ang mapuypuya. Nas ka nasublatan na kanila kay Mau. Isumulagaya makumot-kutong ka na nagkaw. Pasaray ngamin adda duty na itirabi itatang. Ay, kasta katiriga na no security guard iti bangko ti asawam. Wan nga ro tatang. Ang imbagla jay adda trabaho nan angam jay awan. Sa bagay, dakkel sabot ti sweldo nila kay mo ijay bangkaw. Adamot tatang. Iso amagatang ko dagiti kasapulan dagiti anak mi asinging. Ay, adaman damagag king kaninita nakaw. Awan nga tabot ti babae nila kay ma. Ha? Ni tatangan aya. Kasano ko mga agbabae, kadwa dagiti anak mi. Kan madlaw ko magkatatang no adda babae na. Ay, sa bagay mo't kidi Nakaluto akon. Mangantay yung tatang. Baybayan nyo pa ang dagiti singin di takribda. Ay nagsangsangit man yung dagiti kambal dito'y kribda. Mabisinda siguro. Ay, apay nga. Awan ni Roger dito'y abay ko. Anya ti oras na yan. Alas 11 itirabi eh. Napanan na nga ta. Ay, una yan. Itimplaak man pa itigatas dagiti ubing. Nakapimpintas kalata talaga, Daisy. Kunam lang, dayta. Ha? Awanan ko itibain. Nene. Kaano nakpay aluklukon, ha? Sumbat ka! Ha? Isumat lagayam asaan nakaanakita ni tatang ijay bangko itay. Uray ko nam ajutem, tasabali maggayam ti papanem! Aglablabas ka na, Ninita. Ha? Apay anay turod na kalukuan, ha?
Natadaanan si cellphone ko. Gapot ay impurwak mo. Rumbon lang, detakan ka! Oh, panawan ka man lang. Pumano ka! Katsan ka nga sumsublipay! Pinanawam day di asawam alosyang. Kaya no dinadaan na si cellphone ko. Sinipat nakpay. Anya laki din na ya. Kinaramutan nakpay. Ay sus, kita am nay. Oh my ka, taagasak dagita karamot di tarupam. Ay, naamuan nan ti relasyon ta. Kat ano kumaita? Nasaya at kit niya, tawinayawayaan na kan. Saan ka di anabayagan aday tati tarigagay mo? Ti agdan na taadwa? Ay, kituan ah. Pues, napat ganin tikid daw mo. Duwatan nga agdan na. Bay amon day jay nga asawa mo. Manawan niya ro dyan, ito'y balayaw. Wen tatang, makalawasan itaasan ang nagawaawin. Kahit kasano kayon ngay nga giina. Diyak amuno anya ti aramidag tatang. Imbag kumabot ano mangtag, iti sustinto day tang asawam. Amuna mo day ta responsibilidad na. Ay, naskan ko mga mingagsarita kayo anasaya at anak ka. Hay, saanan tatang? Naamwak iti kadwa na a security guard. Anabayag gaya man ti relasyon da iti day babae. Ngagtrab-trabaho mo laang iti bangko. Ay, dagitawan ng bay. Pampanunutak ita. No kasano ang mabiyag ko dagito'y singin nga anak mi. Nagbabasit da pa ilaang. Mala, saan ka madanagan? Tanda kami ang nakasagana at tumulong king ka anak ka. Saan da ka baybayan? Tangad daglang matitibalay amang kadkadwa kadatatang kananang ibati mo dito dagita singin tagbiro kay ti trabahom. Wen man manong. Ibilang ko idagas anak ko tawan mo't asawa kan anak ko. Ay na, agyaman ak manong. Isukat adyak kaya ti makirelasyon kapoy ti day tarason. Awan na talaga ti mapagtalka na lalaki tatapa na awan. Nung sana mamartag, babairo da. Ala, saan ka madanagan ni Nita ading ko? Da kami kadatatang kananang, ti makaamon ka dagiti singing anak mo. Anya, inikanda ka iti surat. Wan nga ron, ikatundatan iji bangko. Immoral ka no, der aramidan ta. Anya laki din. Sus, kasanoan amuan da ti relasyon ta. Kat, nagado tinangidandanon kin ni manager. Ay, nagbirok tan ang raw iti sabali a pagtrabahoan ta. Ay, sika pa'y lang ti agbirok iti pagtrabaho. Kahit ko pa'y lang ti agtalina diti apartment. Nabannog ako nga agtrab-trabaho. Waitress ka no ba? Itinasir ka na trabaho ni ading mo ni Nita iti restaurant iti ilay. Ay kat nasayat ano kas tatang. Unakin ko na ang oray basit isweldo na, basta na pagtrabahuan na. Ay na, saan nga agpili-pili. Takasapulan na ti kwarta ita. Talagsinadan kinilakay na. Sa bagay ah. Narika ta talaga ti single mother, tatang. Sikat na makaamoy di amin. Hello? Hello. Kaya't ko ang makasarita ni Roger. Tilo siyang amisis. Anya ti bagam kan kwa na? Kaya't ko ang makasarita ti asawa. Asawam idi, saan itan? Siya kun ti kayat na. Saan na kan akayat? Pangaasim ta itad mo ti
Roger, takayat ko ang makasarita. Awan ditoy. Napatag-unay ibagakan ko na para kadagiti anak mi. Tulang ka di? Kunakmat kan ka awan dito ya. Saan ka man na umanawag? Imawag jay losyang nga asawam. Ah, kat, kinasaritam. Marurudak man. Anya nga itimbaga na. Kaya't na ka no makasarita. Amok mo tibaganakan ka. Sustento. Ah, kwa, isuda itati kayat ko pagsaritaan ta. Jay sustento para kadakwada. Jak kaya't nga ikamida. Ne, ay kat para kadagiti anak mi titid ko. Jak nga rod kayat. Bayam nga iso ti agbirok iti ipakan na kadagiti anak nyo. Saan mo't abaldado Napigsamot ng trabaho Ah, Jay sueldon, kukwak amin, Roger. Ha? Jak kaya't nga sa balya kabingay ko. Nalawag. Sa anak mo't nga rod anak katurpos iti panagadal ko. Tapno makastrukak iti napintas at trabaho. Mabalin ka mo't latang agbaligi. Ura na awan nalpas mo. Agbababawi ak manong. No kumatiin lepas ko ti panagadal ko. Imbes anak ki asawa ak. Mayat ko matibiyag ko ita. Saan mo na may subli pa tinapalabas? Sangwam kit dino niya tagdama. Panunutom na kita anak mo. Nagado di ta mabalin mo aramidan. Tapno mabiyag mo ida. Natang! Bumatang kayo itinatang! Ninita, Roger, naklako kay tan itinatang? nasken tapno mabiyag ko dagiti anak ta. Tapulos met asaan ka amang mangted iti suportar. Ay, kwa, pangasim Saan ka nga giskandalo dito palengke? Nagaduti tao. Tapay, mabain ka? Mabain ka iti aramid mo apan ang isukat mo kada kami iti mas ubing a babae. Ay panawan ka man langan. Saan namat maturog ti Diyos, Roger? Nagado ti utang ni Ninita. Agsasaro daw nagiti agsingsige. Kasarsaritak mat ida ngawan pala ti pagbayad na. Dumakdakkel nagiti anak na. Kit umad-adaw ti pagkasapulan da. Pudno day tatatang. Ag-skwila danton. Ni amin Ninita ti makambo ka nagita abanag. Sana bale? Tentong dumakkel dagiti ubing. Isudan ton ti mang tulong kininanang datatang. Sapay kumaa, anak ko. Nay, apay mo ta na marabrabyan kang agaway. Anya ko mat bibiyang mo? Ay sus, kinogden din nata. Nasken lang apakibiyangan ka. Sa anak nga asawa. Iso adinak man tagikwaan. Anya, Nauma akon, Roger. Di mo tin maitad dagiti kayat ko. anya lagi din. Naumakan? Kurang pa'y nagiti itid ko ka. Binaybay aklang aron ti pamilya ko para ka. Tapno laing maitid ko amin na kayat mo. Apay, kurang pa'y nagiyay. Ay, nabanuhak ka ito tiyang ginana. No. Di ta kasalas amaturog Jak kayat ti makikaidakan ka.
Naggraduaran iti high school dagiti anak ko, Manong. Ay na. Uray siyak mo't. Maragsakan ng unay para kadakwada. Nataytayag dan ngam siyak, Manong. Kaano lang iti siyak timang suksuk at iti diaper na. Ita, babarudan. Wen, Manong, nagbunga mo laang ang tirigat ko kadakwada. Isu nga uray si ka, kablaawan ka mo't nakapag-graduar ka, uran magmaymaysa ka anang isakat iti panagadalda ading ko. Wen, ngam saan mat akas ka rin na tirigat ang nagdaldalanak. Kan amok, ado pa'y ti mapasarak arikan. Takayat ko ang makalpas dagito yung anak ko iti panagadalda. Agwo-working student na iti anak mo. Tapno maituloy na iti panagadalda. Wen, tatang, isuda mo lang tinangibaga iti dayt na. Total, dadakil damot na. Kunadaasan na kanwa kaya't amarigatan ka. Iso ang nagdesisyon na nga working student. Nagagada ngamin, tatang. Amo na nga may iti kasasaan mo, warak ka. Kaya damot ang maksayan ti panagrigrigat mo. Wen, tatang, pudno day ta kinunayo. Ay wan gayam, ada bisita medical man. Awan ka mga gamay. Napanak nagisursur iti order a frozen foods kadag iti customer ko. Asino day ta bisita kaya, tatang? Ni Roger. Ni Roger? Nakalagip man kalpasan ti manu atawon asaan ang nagparparik na. Kaya't nakakano ang makasarita. Tapay pay laang. Damagag man king kadaytay. Kaya't mo kaday ti makisinubyan king kuana. Agang angaw kayo ka di, tatang? Saan kun akasapulan iti biyag ko? Lagmayat matan, dahito'y disenyong inaramid ti arkitek abalayon ni Nita. Wen, Manong, regalo da kano kanyak dayto abalay. Agasam dahi tao pa nagdungudakin ka. Saan dakpay kit din akayat apagtrabahon Tapay pa ilaan. PMA graduate yung may isang anak mo. Diyan mo't may isang arkitek. May tada amin na nakayat mo ni Nita. Saan mo nakasapulan ti agtrabaho pa? Pudno da ita, Manong. Ay na, nagsurte ka na dan iti naanos ka nasisingpot nga anak ni Nita. Anya lakit din. Sếp gọi rồi, sếp gọi cái chiều nó gửi lại. Anh mua ngoài Nhật Tảo đó, 300.000 đó. Nó có hộp luôn mà, nó bị hư thôi. Ý là mua sẵn mà nó bị hư. Ý là nó hư một cái gì đó nhưng mà người ta kêu về sửa để xài được mà mình kêu mình mua xác thôi. Chứ rảnh đâu mà sửa hết nguyên cái bộ đó không. Hình như vẫn xài được á, thiếu cái đuôi chui dây thôi. Hả miệng cái em. Nói chuyện mình tức cười. Người ta đưa cái gì đó đi, người ta còn đọc được. Em nói chuyện thôi bình thường cũng được. Đưa tiếng Anh thì không có biết tiếng Anh gì đâu. Em nói chuyện bình thường, tụi anh toàn nói chuyện bình thường không chứ nhau. Cái gì là có 500 đô nè. Ước có 500 đô á, đó là liều ước á. Nhưng mà cái này nội dung gì vậy? Tao thôi cầm cũng tụi là cái hợp đồng nhưng mà nó nội dung gì đi này đó chị Trang Nhiên đã hỏi phải nói cái nội dung gì đi. Chủ đề gì đi? Chủ đề anh Khánh. Anh Khánh. Chủ đề đó ok. Có nhiều chủ đề khai thác. Có gì Khánh em chưa là anh Khánh em chưa khai thác được chủ đề. Em chưa khai thác đúng không? Nghe mình nghe khai thác kiểu đề đó. Center. Ok đó là như đây. Nhận xét về anh Khánh.
Rồi Em chưa xem video luôn. Ê, đừng chồng sụt cười không luôn á. Được. ý là Cho cái chị mình em hơn á. ủa tính ra mấy người kia người ta quay người ta cũng nói giỡn, người ta rút đồ mà cái này rút đồ mà bình thường đấy mà 9 phút nữa nha. 9 phút luôn á. Nói chuyện nhiều vô Nhiều mà. cắt Chủ ra đề luôn. đó khai thác được Các mà. bác chị 9 phút kia chia vô đây cho em. Thôi à. Nói chuyện nửa tiếng. Đúng rồi, kia vô là đó 1 tiếng rồi. Bộ có thấy. Chị Nhi đi họp với anh Tông rồi, đừng có kêu. Bộ có thấy anh Thắng khóc không? Ở đây á hả? Ở đây nè. Không, ở đây có anh thấy rồi. Em thấy nữa. Cái đó mọi người kể không tin luôn á. Trời ơi, không tin được kêu. Bữa đó anh Khánh giận mà. Ê, Dũng, từ em đeo cái tai nghe, em không nghe mọi người nói. Nghĩa là nhóm của mình á là có nhóm nhỏ nữa. Nhóm nhỏ đó có anh Khánh nữa. Cái bữa anh giận anh đau vô. Ông đúng. Đau nhóm anh thêm vô lại năn nỉ. Năn nỉ lên thêm vô lại. Bộ đó anh khóc mà. Không biết luôn á. Bữa đó là anh giận mấy đứa em mà. Khóc luôn à. Khóc luôn. Rồi anh nó vô lại đâu? Nói không năn nỉ. Hết lời luôn, không vô lại không chịu. Thôi dùng cái đường năn nỉ để cho ảnh nghe luôn. Không được, không được. Nó sẹn Cái này là quan trọng vậy hả? không thể hiếm Khánh được. Anh nói Thắng quan trọng vậy hả? Ừ. Anh Thắng là niềm vui cho mọi người đúng không? Nghĩa là trong đó là anh Khánh là sẽ là lớn nhất. Chỉ là lớn thôi. Dẫn dắt mọi người, có thông tin mới như là Sao dẫn dắt mà để anh khóc vậy? không, nghĩa là YouTube cập nhật gì á là anh sẽ quăng vô đó, sẽ biết được. Lấy anh Tú nghe sủa không nghe theo mình nói. Bữa đó sang ghẻo gì ta? Nghĩ là bong hoa mai rồi đó. Đó. Hình như là cái không, đó là cái hình ghép đám cưới chị Nguyên với Khánh á. Không, cái đó anh chưa thấy. Cái đó là anh đang Chưa nghe. thấy nha. Cái đó anh chưa thấy luôn. Đừng có nói cái đó. Chưa thấy hả? Chưa có ai dám gửi đâu. Anh thấy ông anh đạt gửi. Không, đạt gửi cho mấy đứa nhóc thôi. Đâu gửi Khánh được. Gửi Khánh đi. Đánh đạt luôn. Đánh đạt gì đó. Ủa hình như là mỗi lần xe nó gửi xong nó thu hồi đúng không ta? Nhớ Đó, rồi. anh Thắng chưa thấy đâu. Cái là cái này chỉ có chưa thấy. Gửi Khánh đi gửi Sunny gì á. Gửi vô nhóm hẳn. Ở cái thu hồi liền. Chứ không chửi chứ. Bữa là chỉ có tặng hoa gì đó. Ủa nhưng mà sao mọi người biết cái vụ cái hoa? Chị nghe mấy anh nói. Nghe mấy anh nói. Ủa mấy anh gì vậy dữ? Gì đâu mà. Lúc đầu cũng không biết đâu. Em nói. Sụt này đừng cục lộn tay Khánh nha. Lộn tay các đẳng cức lắm. Trong bữa rồi. Anh Tân, chị Nhi anh Tân kêu làm hợp đồng xử lý nhân viên rồi. Anh thấy nhìn mặt chị Nhi không có một cái Đi quay chi nữa? Đi sống là gì? Thấy mặt Nhi nhờn nhạt không? Bình thường. Là nó chỉnh filter cho, áp filter vô. Chỉ quay chi nữa, chuẩn bị đi rồi mà. Đi đâu? Đi ra- Quay đem mình sử dụng data của người khác. Quay công ty Mốt khác à? mốt mình sẽ data phía sau thì mình để hình lá cờ cũng được. Để tắt trắng rồi. Đúng, tách nền đúng, tách quá đẹp luôn đúng không? Làm nước nào thì cho lá cờ nó vô. Rồi ghiền. Đó. Chứ đâu phải ghi không mà lựa cái nền này. Mặt mình Dễ kiểu tắt. thâm hiểm luôn Nó đúng không? đen nữa. Mặt mình đúng kiểu thâm hiểm đúng không? Kiểu nó đang Cái gì? thâm hiểm ấy. Trắng nhất á. Chẳng là cái trong đây nó áp filter thôi chứ nhìn ngoài. Cầm tờ giấy lên em mình Ủa cái đó có filter hả? Đó. nó tự động filter mà. Ủa có luôn hả? Lát o luôn, mặt lát o. Ghê vậy? Mà anh Thánh mặt anh Thánh nguyên cái đó vô nước liên luôn rồi. Diễn thật gia bình, mốt cái gì em lấy đây em xài luôn cũng được. Chết rồi, gì nói gì nữa, em chủ đề hình thánh Ồ. Hết chủ đề. Cái gì mà có Nguyễn Thành Công ngay núi vợ? Đúng Cái rồi. hợp đồng mà. Hợp đồng thiệt. Động mà sao vậy? Bình thường à. Cái này có tên yêu em mới nghiệp nhiên chứ. Ôi chuẩn bị Ủa cũng sao mọi người lấy cái này vậy? chị Nhi cho mà. À. Lấy Chắc bị lỗi gì đó. Nên là lật ít thôi em đọc kịch bản đọc như cái máy sao mà lần lật từ từ. Sao nói chuyện không mà có đọc gì kịch bản Nhưng mà ý là coi như mình đang diễn được không? Mình phải làm tí diễn xuất cho may được không? Ai diễn với lại toàn nhìn ra ngoài nói mà. Sao? Nhìn vô cam nè chứ nhìn bên ngoài đâu. Anh khen được không? Anh nhớ bật được không? được. Anh còn có view nữa sao mà. Không có view sao mà tới lúc Không bật có được? được. Cái này đâu phải quay mở yếu. Quay để làm. Em không cho anh cơ hội gì cả. Ê, đừng nói quay không gắn lên YouTube nha. Hả? Đừng nói quay xong rồi gắn cái ô nhỏ nhỏ lên YouTube nha. Trời cần gì vậy? Ô to luôn. Rồi phải ô nhỏ ta để. Đúng, ô to. Lên luôn. Biết thời biết từ đâu? Biết thời sự không? Hai được xin đúng không? Không, mà gắn cái video luôn rồi. Alo. Không phải. Giống cái bà tuyết vậy anh. Nói anh giống bà tuyết vậy. Từ từ, em
biết em TV không? Là vậy nè, em đứng đây nè, em ngồi nè, thời báo là tiếng kiểu rồi nè, đó y chang vậy luôn. Chết rồi. Lên nhiều tiếng. Thì anh Làm cái gì? lướt nữa mà, lướt rồi đúng mà. Rồi khúc sụt này Cái sụt nội kia. dung gì bữa anh hỏi anh kêu mình làm nhưng mình không làm. Thì đấy, mở rộng rão ra, lên sử dụng nhiều thứ thôi. Vậy đó mình chạy cách xe. Xề cái gì? Có view đéo đâu mình xề. Dạ em tua X00001 luôn. Lại chậm á. Vô chậm lại. Thôi, lướt ra được rồi, mắc chậm chứ. Thôi về chứ sao thấy số được. Cho đẹp nha. Nhiều mà, ngày bởi khi nào cũng quay quá trời đó. Hôm bữa áp công ty còn phải chùm. Rủ em con Hằng nha, 3 chị em nha. Chi xăm nha. Nhớ có kiểu Vô Hằng vô rồi chứ áp dụng nói gì AI đâu. vô nữa. Áp gì? Áp dụng AI nữa, lâu lâu đỏ mặt vô. Đúng rồi. Làm gì? Ba người quay được rồi, lâu thay mặt. Vậy là cho em Minh là một sức cố định Không được. để đề xuất của mày. Không được. Mày một sức cố định là gương mặt mới. Đề xuất thì phải trả thêm tiền. Rồi anh đạn vô Được mày nói luôn. lên sáng ngày mời luôn vô thông. Ủa mọi người làm nước nào nước Mỹ Tùm lum á, Mỹ, Phi, gì đó, tùm lum hết. Nói chung là có nước nào làm đó. cái sốt nổi tiếng Bữa mấy em muốn được Minh được miếng. sốt nổi tiếng còn Ha, cái đừng có được 2 tuần sách mẹ. Chưa được 2 tuần với mày. 2 tuần rồi nè. Hình như cái bữa đi ăn đúng không? Hả? Cái bữa đi ăn đúng Đi không? ăn về xong nó Tuấn phát câu là tắt luôn rồi đó. Tại sao lại áo đỏ? Rồi Đen đâu? đỏ rồi cầm tờ giấy lên. Rồi xem cầm tờ giấy lên.